warahmatullahi wabarakatuh. Aiki ngasih maujudi Arabini. Arabi Londa, question number 1. Arabi Londa, tilhaw si kani kau bagai. Basalun tilhaw. Masya Allah. Question number 2. Arabi Londa, kohi si kani kau bagai. Asilun kohi. Kamu kahayu? Asalun kohi. Masya Allah. Arabi Londa, ngakpi bahay si karang nahay gani. Question number 3, last question. Arabi Londa, ngakpi ba masih karang nahay gani. Afwan. Hello. Afwan nabiba. Masya Allah. Jaran yang cepat. Patham dia sini Miss Musata, daughter of Rahmat. Miss Musata. Musata ki patham da wasima. Nah, ready wala le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aida ngasih pantul dari maujudi Arabi. Question number 1. Arabi Londa chok thaba hai bisi kalam na hai gani chok. Taban chok thaba. Masya Allah. Hai da. Next question. Question number 2. Arabi Londa janam masih kalam na hai gani. Sumun janam. Masya Allah. Last question. Arabi Londa kami nasi karam na hai gani. Tama bajin janu kamen. Masya Allah. Mathang nasi di Miss Wasima, daughter of Nahabi. Miss Wasima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Question number 1. Arabi Londa nga hai badi fish English tahara kana. Nga si Arabi na karam na hai gani. Sama punya. Masya Allah. Question number 2. Arabi Londa gajar asi kali hai gani. Jajalun gajar. Kamu kahayu? Jajalun gajar. Masya Allah. Question number 3. Arabi Londa engonda PBU hai bisi karam. Artinya inunda pibiyo. Kamu kahayu? Artinya inunda pibiyo. Masya Allah. Hai da. Mathang asidi Mari Subha Musahim. Miss Albida, daughter of Rahmat. Miss Albida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Question number 1. Arabi Londa mi kaya no karam na hanggani. Kamnafran. Kamu kahayu? Kamnafran. Kam nafaran. Question number 2. Arabi Londa phone number karam na hanggani. Rakamul hatifun. Rakamul Hatifun. hatifi. Question number 3. Arabi Londa kami asin basi kari hai gani. Wama hatimu. Masya Allah. Taruk Manga Subha Musahim. Miss Yasira, daughter of Shahe Zama. Miss Yasira. Mathang gisina tasdimani nak sem saraga lero. Sigi lo salapaga dinet tu asimaki makhatana Islami ma'lumat ki program panthokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ngaji
masih mau di Arabic. Question number 1. Arabi londa gehu si karam na hai gani. Kamu dia. Mashallah. Question number 2. Arabi londa mairen si karam na hai gani. Dupaun Maire. Question number 3. Arabi londa masi karam na hai gani. Masi. Masi this English ta hai masi. Arabi londa karam hai hai gani. Haza masih. Mashallah. Matangi aroi babu sahib di Miss Taslima, daughter of Miss Taslima, daughter of Tajuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada patuh ke rumah maju di Arbini. Question number 1. Arabi londa ay khoi karam na hai gani. Nahnu ikoi. Mashallah. Question number 2. Arabi londa phone karam na hai gani. Phone, mobile phone. Hatifun. Mashallah. Last question. Arabi londa thabi karam na hai gani. Kisah untabi. Mashallah, mashallah. Mathangi lakhaliba topic asi dinat tu soriba angam sing makkini Islami ma'lumat. Makoida Islami ma'lumat hai bani Islamic knowledge si matangda wahang mga hangani. Hari ba anga makoy mi tarong na hisalori makoy class ki Tasliya, Shakira, Rehna, Yasira. Aroy bada Yasmina. Nakoy ready ho na po? Wala. Ahan pa mo sahib Miss Tasliya, daughter of late Tamizur Rahman. Miss Tasliya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aidi nanti mawzudi Islami ma'lumat ni. Anga bata question mga hangani. Question number 1. Jannat ki thonga pa aduni mamin kari kawi. Jannat ki thonga pa aduni mamin rezwan kawi. Mashallah. Question number 2. Hazrat Nuh alaihi salam ki qaum da karam ba azab nakhi. Hazrat Nuh alaihi salam ki qaum da isi ki azab nakhi. Mashallah. Question number 3. Hazrat Nuh alaihi salam ki hi karam ba chingda lekhi. Hazrat Nuh alaihi salam ki hi adu chik judi ka wachi ke lekhi. Mashallah. Question number 4. Fir'aun kanano. Fir'aun misal ki ho tabaha bin tabani thawamani. Last question. Hijri di chahi karamba matamdagi thiba hokibage. Hijri ki chahi karamba matamdagi thiba hokibage. Nabi sallallahu alaihi wasallam ki hijrat tagi thiba hoki. Mashallah. Mathang asina Miss Tasliya, daughter of Tasnim. Shakira hai ba. Miss Shakira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasi aina panto kadaba mauzu di Islami maklumat. Pamto. Ya, pamning dia. Question number 1. Abul Bashar hai nadi miyoi bagi mapa hai raga karamba nabi bu kham na bage. Hazrat Adam alaihi salam bu Abu Bakar miyoi bagi mapa hai raga. Question number 1 Abul Bashar hai raga karamba nabi bu kham na bage. Hazrat Adam alaihi salam Hazrat Abu Bakar jalan. Abu Basar miyoi bagi mapa. Abul Bashar hai raga ka. So मैं answer दूं. Question number 2 Hazrat Nuh alaihi salam na mahagi kaum da chahi kaya din ki da'wat tauhibage. Hazrat Nuh alaihi salam na maha ki kaumda jahi sama pal gaya kai dil ki dawat ke. Question number 3 Hazrat Musa alaihi salam karam pamafam da chaurakhi bage. Hazrat Musa alaihi salam Firaun ki konumda chaurakhi. Question number 5 Mama suba question. Sorry. Question number 4 Kanagi yumda Nabi alaihi salatu wassalam wafat oikhi bage. Nabi sallallahu alaihi wasallam Hazrat Aisyah radhiyallahu anhu ki yumda wafat oike. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha hai kata baka. Answer chumi. Question number 5 Karamba sahabina khwaidagi hana azan lauki bage. Hazrat Sumayyah radhiyallahu anhu Hazrat Bilal radhiyallahu anhu na khwaidagi hana azan lauki pada. Masyaallah. Mathang asidi Miss Rehana, daughter of Hisam. Miss Rehana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani ngasih sogat wa maudu adi Islami maklumat. Question number 1 Quran Karim chahi kaya changna thabi rakhi. Quran Karim sahi kulunda janna thabi rakhe. Masyaallah. Question number 2 Hazrat Nuh alaihi salam na azab tagi hinglaba kari tawki. Hazrat Nuh alaihi salam na azab tagi hinglaba ki damak Allah के हुक्म की मतों की नहीं जा सके. Masyaallah. Question number 3 Hazrat Musa alaihi salam na karam bachinda Allah gawari sanaki. Hazrat Nuh alaihi salam na Hazrat Musa alaihi salam na Allah ka Question Hazrat Musa alaihi salam na karam bachinda Allah gawari sanaki. tur kau bacinda Allah wali san. Masyaallah. Last question. Ruhul Amin hai raga kanabu kham na bage. Ruhul Amin haraga Hazrat Jibril alaihi salam. Masyaallah. Mathang ki asidi Miss Yasira, daughter of Shah Zama. Miss Yasira. Yasira ki mathang da Yasmina. Thorang taduna lera anak pada phamo kakal aga phamo. Anak pada phamo ba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay ngasih di maudu Islami maklumat. Question number 1. Karapa masjid ta namasuan bada sawab yang nafam bage? Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Nabawi, amasung Masjid Aqsa namasun bada ini sawab yang nafam. Masya Allah. Question number 2. Khwaidagi ahan ba Amirul Mu'minin hairaga kanabu khangna bage? Khwaidagi ahan ba Amirul Mu'minin hairaga Hazrat Adam radhiyallahu anhu. Amuka herake question number 2 du. Khwaidagi ahan ba Amirul Mu'minin hairaga kanabu khangna bage? Amirul Mu'minin. Khwaidagi ahan ba Amirul Mu'minin hairaga Hazrat Usman radhiyallahu anhu. Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Hazrat Umar bukan naik kau. Question number 3. Allah Ta'ala na Hazrat Musa alaihi salam bu karamba qomda Nabi oina thaki. Allah Ta'ala na Hazrat Musa alaihi salam bu Mukhairake Allah Ta'ala na Hazrat Musa alaihi salam bu karamba qomda Nabi oina thaki. Allah Ta'ala na Hazrat Musa alaihi salam bu perawangi konandar ko Nabi mengetah. Answer summi ketanga male hore Allah Ta'ala na Hazrat Musa alaihi salam bu Bani Israel amadi Fir'aun amusum mahaki komda Nabi oina thaki. Si achum answer. Question number 4. Quran Karim da para kaya yauri. Quran Karim da para kontraya. Last question. Hazrat Musa alaihi salam ki mingthol karino. Hazrat Musa alaihi salam ki mingthol karimullah ni Khudafiz. Masyaallah. Aroi ma musahif. Miss Yasmina, daughter of Ahmad Ali. Miss Yasmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Question number 1. Jahannam ki thonga pa adugi maming kari kawi. Jahannam di thonga padugi maming mani kawe. Masyaallah. Question number 2. Hazrat Musa alaihi salatu wassalam kanano. Hazrat Musa alaihi salam Allah ki rasul ni. Question number 3. Hazrat Musa alaihi salam ki mayam bagi maming kari kawi. Hazrat Musa alaihi salam ki mayam bagi maming Hazrat Harun kawe. Question number 4. Karamba matanda Makkah joy tauki bage. Istri gini pan soba sahida Makkah joy tauwe. Question number 5. Ilmagi thong hairaga karamba sahabi bukham nai. Ilmagi thong hairaga Hazrat Ali radhiyallahu anhu bukham nai. Khudafiz. Dinia 3 की नोके उर्दू वाली ब्रा
wan liya karam besi kau kare number wan ho di berapa sikit dah Dinia Tregi Urdu tu pahora se atam kar lai Mangkor pa yung tangan ko. Urdu Dinia Tri Tambangang Singi Makoy Ani Khaktan ni Ahan Basi Miss Arzina, daughter of Lev Abdul Nur. Miss Arzina Ani Subana Azwana ni Nag anak pada pamaga Sem Saduna Lero Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atharo lesson number 5 Dinia 3 lesson number 6 मस्जिद नबवी। जरा देखिए आपके सामने एक मस्जिद की तस्वीर है। क्या आपको मालूम है ये किस मस्जिद की तस्वीर है? ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। ये मस्जिद मदीना मुनव्वरा में है। आपको उस मस्जिद का वाक़या मालूम है? उसका वाक़या ये है, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो लोग आपके दुश्मन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर जुल्म व सितम पहाड़ ढहाने लगे। तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा ने भी हिजरत फरमाए। हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में एक मस्जिद की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि मुसलमान बस्ती के लिए मस्जिद बहुत ज़रूरी है। इस्लामी ज़िंदगी की चौकी मस्जिद इर्द गिर्द घूमती है। यही से पूरी आबादी की फिक्र की जाती है। आबादी के मुसलमानों की दीनी ज़रूरियत भी बड़ी सहूलत से मस्जिद ही से पूरी हो जाती है। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान के करीब 2 यतीम बच्चों की एक ज़मीन थी। उनमें से एक का नाम सहल और दूसरे का नाम सहल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह को मस्जिद के लिए पसंद फरमाया और दोनों भाइयों से ज़मीन की कीमत पूछी। भला ये बच्चे कीमत कहाँ लेने वाले थे? उनका जज्बा तो ये था कि अपना घर बार और सारा माल व दौलत अल्लाह और
रसूल के लिए लौटा दे। लौटा दे। सहल और सहल ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम ये जमीन अल्लाह और उस अल्लाह के लिए देते हैं, हमें कोई कीमत नहीं चाहिए। बस Matang Sidi Miss Azwana, daughter of Nazimuddin. Miss Azwana. Ladik sudra bo ate yaw raktra dinatri. Sila sa